Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a rain. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Di makalak asaan ko a problema ti kwarta. Ngamjak ni namnama akastoy ti gasat ko itinagan ni ayat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rain. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rain, agreeing kan. Aldawan. Anya kalaki din aya. Masapol aririingan ka pailaang kas kalaubing. Balasang kan. Iso baliwa mo ti kasta nga style mo. Kasanon no awana koon. Iso nga ron asaan ko akaya tamapukaw kayo, auntie. Tadyak ka ba ilan ti agbyag nga awan kayo? Bumangon ka kit diditan. Nakasaganan ti breakfast mo. Agdigo sakpay sa aktumangan, auntie. Alang arot, bumangon ka ditan. Darasam ti aggaraw. Apay manin adandani ka nala daw iti umuna a subject tayo itay. Naladawak nga ron anagriing. Imbag lakit din tariniing nak ni auntie. Imbag kanaanos kan ka ni antim. Siyempre kasla anak ti pangibilbilangan na kanyak. Tanabakitan kat nga ron abalasang. Ken inamat din ti pangibilbilangak kan kuana. Gaputan na sapaan na tayo dahi di mama. Iso swerte ka. Awan problemam iti pagadal mo. Amang ano ni antim paikit di ati mang papaadal kan ka. Agipaw-paw itpot ni papa. Kan uray nga tasan nga agpaw-it. Kabailan na kapagadalan ni auntie. Wan tawan kat nga rod anak na. Pudno day ta. Fatima, Rain, umay kayo. Hintay ang merienda. Agilibre ka, Aljun? Iso nga ron nga inasitgan kayo, taawisan kayo. Siya kun titaya. Adda kwartak ita. Ay na, saan agapot adda kwartam? Kat agilibre kalatan, Aljon. Manula ang matimeriendaan tayo. Intayon. Kan may sa sweldok iti panagkarwas ko tigastusan tayo. O sige nga, Rod. Madimot ano paayan da ka. Una, italang mat nga agawis Ala, intayon. Nakaluto akon, Rain. Umay kanta mangantan. Apay aya, asaan mo amay batan, day ta silpon mo. Adda nga min nag-friend request kanyak, auntie. Isokit kita active profile na. Kat. Nagwapo nga min, auntie. Kan, itimot la pagadalan pagad-adalak ti pag-is-eskwelaan na. Kita akman. Adtoy Iwan. At damot itsura na nga agpaiso. I-accept ko man? Basta ganad ka kadagiti pakigay, ma'am. Friend, aday pakitakan ka. Ang mga nuam-am mo. Nag-friend request ngamin kanyak. Dahito Kita man. Wow. Nagwapo matan. Ay na, jak am mo, friend. Alam, gwapo mo't lang ata iti personal. Jak am mo, Ngam, kunana, ano mabalin? Agkita kami iti personal. Kayat mo man? Wan, Ay, sus! Di mo ibaga akurso na, Adam. Jak man am mo. Ngam, kasla itala ang anagin Teresak makigayam iti lalaki. Amangan mat no crush mo. Kwa? Basta, kayat ko pa'y makita iti personal. Agyaman tayo manugot ka, makipagkita kanya. Magpintas gagayam iti personal. Agyaman Uray si ka. Nagugwapo ka iti personal. Amom ka di. Iti damo pan nakakita kan ka iti library. Kursunada kan. Sana ka nagsardeng. Aging gaadyak na amon tinagan mo. Inalaan ka pa hindi tiladawan Dahito
Stalker kagayam ha. Saan mo't? Inalaan ka lang itiladawan. Tapno na naklaka ka mabirukan. Kat, itata nabirukan na kun. Kaya't ka maamuti husto. Kwa. Awanin ti inak. Ti amak, ada ija abroad. Ni antik ti kadkadwak. Kan, agmamay sa ak nga anak. Sika? Marigrigat kami laang. Ken 5 kami nga kakabsat. Siyak tinaw na. Nukas di nga awan klase. Tumulong ak itinegosyo ni uncle ko. Tay supay anayon ti allowance ko. Kasta ka di? Di ka madanagan. Siya kung timang bayad iti order ta. Ay, sana. Siyak matinagawis. Kaya nadamot kiti pagbayad ko. Idulin mo lang ti ibayad mo. Tao sa to, no agkasapulan ka. Sana balikan niyak. Tagmay-may saak na anak. Kan saan ko a problema ti kwarta. Kababayin mo't ano si kati pagbayadat. Sana bali. Saan ko a problema ti kwarta. Kas na ibagat. Agaman nga roda. Saan kalagayam anapintas? Nasingpot ka pa'y. Okay, aklaan papa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay, aklang madiha. Saan mo ka di madlang baybayan ti panagadal mo? Saan, papa? Adda tulagan tayo nga alaan dakditan no makalpasak iti panagadal ko. Saan ka di? Wen, saan ko malipatan day tanging karikan ka? Alaan ka talaga dito'y numalpas ti panagadal mo. Itapay laang, excited akon papa. 3rd year college sakon. Isong adda pay may sa atawan. Ng pampanunutag ni Manang Carol, agliday tulakit di, no agbati di tangag may maysa. Oh, di isurot ko, papa. No may surot mo, hindi pa'y langay ayabak dito abroad, ngam di na kayat. Ay, kasta ka di, papa? Wen, sige nga rodan anak, agpakadakon. Okay, papa. Bye! Kumusta? Anya tinagtungtungan nyo kan ni Papam? Maipapan iti panagadal ko, auntie. No makalpasak ton iti panagadal ko, alaan nakto ni Papa iti abroad. Talaga gayam apanawan nakton. Kat no mabalin, sumurot kayo laangan. Tapno agkakadwa tayo ijay, auntie. Ay, pasensya kan. Ngam adda dito iti pagsapulak. Kanja kayat apanawan da iti balay. Di, umay kayong tulaangan paspasyaran, auntie. Kumusta gayam ti kunam anaam-am mom iti Facebook? Ni Adrian. Nasingpet, auntie. Kan, amuyo, agar-araman kanyak. Kasta ka di. Ada ka di planom amang sumbat. When, auntie, urayak lang ti panagkasangay na. Taison to ti panang sungbat ko kankwana. Kat kasanun to nga rod no boyfriend mo. Di panawam tumatlaang no kunam nga agabrod ka. When nga paisoan niya. Makitan to, auntie. Mabayag pa'y mat ti panag-abroad ko. Inaragsak na kiti dahil pa nagkasangay ka, Rain. Agyaman na ka. Kaputa sinong bata mo ti ayat ko. Dahil iti kapintasan a regalo an awat ko. Amom ka di, Adrian? Sikat ti umuna a boyfriend ko. Kat sapay la ko ma. Tas sikat ti umuna kan maudi a boyfriend ko. Ikari nga ayatan ka aging gatinggana. Kat sapay la ko ma. Takasta kamot kanya. Ikarik nga ayatan ka, Mat. Iti inggana. Adakan ka ti birbiro kak iti may sa babae. Ano nga mi ti birbiro kam iti may sa babae? Napintas. Nasingpet. Ken managayat. Kasanun, no makabiro ka iti napimpintas nga miti siya. Anya ka kani. Apay nga min aday ti panunuta madagos.
kasungsungbat mula kanya. Gamday tanti bagbagam. Pasensyakan ha. Sika ngamin ti kayat ko ang makaduha iti tungpal biyag. Nakaskas daaw. Itaman pa'y anakariing ka asaan amasapol aririingan ka. Wan anti, jak kayat ti maladaw. Kayat ngamin ni Adrian, agkita kami nga umuna sa akto sumrak iti umuna a klasek. Kayat ka di asawan day ta a boyfriend mon. Owen, auntie. Asus, ti panaki-boyfriend mo lagayam ti solusyon. Tapno masapa ka nga agring. Ni auntie mat. Kad, pudno mat. Naki-boyfriend ka laang, amo mon ti agring amasapa. O sige auntie, mapanakon, tadyak kayat ti maladaw. Mapankan, adi ka pa'y nagarmosar. Mangan kaminton ka ni Adrian. O sige auntie, mapanakon. Oy, friend. Adda madlaw ko kan ka. Manipod boyfriend mo ni Adrian. Madlaw ang nakaragrag sa kakanayon. Saanin akasla idi akanayon kang aglaladot. Ken saan kan amaladladaw asumrak. Tila madlaw mo. Hangam, aklunak. Nakaragrag sa kak itatadang boyfriend ko. Ay na, itala mapadasak ti kastoy, Fatima. Damo nga minti maadaan iti boyfriend. Mabali na kasta. Damo nga min ang mapadasak nga addan agay ayat kanya. Maragsakan akparakan ka, girl. Uray agselselo sa kun numaminsan kan ka. Kaison ti ad-adda kadwam ngam iti siya. Pasensya ka lako man ha, friend. Patya ka mawatan na. Wala, gaputagayam ka. Katnoan niya ti pakaragsakam. Pakaragsakak matan. Umadanin ti bakasyon tayo. 4th year tayon inton sumaruno atawngan. Anya ti plano? Ti plano, kat makagraduate ta dwa. Makapasata iti board ngagpadpada. Makabirok ta iti trabaho. Kat kalpasan na. Ikalaysakan. Agyamanak no karamanak iti arapaap mo, Adrian. Ngam mo. Ada tulagan mi kan ni Papa. Alaan nak ija abroad no makagraduarak. Ta ijayak nga agtrabaho. Ngam, itatakaraman nakadagiti arapaap mo. Saan akon nga ag-abroad? Huh? Agtali na eda kon dito Pilipinas. Mayat ganti plano ni papamken ka. Nung ay makaungat, no di ka agtungpal iti tulagan niya. Patyak ang maawatan nak ni Papa. Ang imong sayang tinapintas ng oportunidad nga gururay kan ka ijay. Sana balin, Adrian. Para kanyak, sikat ti kang runaan kan kapatgan iti biyag ko. Hello, Papa. Kumusta, iha? Kaano ti bakasyon nyo? Dayto yan na bulan, Papa. Magagaran akon. May salangin na tawen. Agkadwatan ton ditoy. Papa, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, iha? Amangan no saanan amatuloy kiti yumay ko dita. Anya? Di ba't nagsaritaan tanday to'y abanag? Papa, pasensya kayo na. Ngam, diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ti boyfriend ko. Iha, napintas ti trabaho nga agururay kan ka ditoy. Saan mo ko mga isukat iti may sala nga lalaki? Saan ka matlang nga nakasigurado no talaga ata kayo ti katuluyan? Ngam, Papa, ay ayatan nak ni Adrian. Kat ay ayatak matunay. So please, maawatan nak ko ma. Mala, saan ta pa'y napagsaritaan da iti abanag? Adu pa iti mabalin ang papasama kiti unos ti makatawan. Patsek, agbaliw tu pa iti kapanunutam. O sige, Papa. Bye. Anya ti kayat asawan tinangeg ko at tungtungan nyo ka ni Dadim. Kayat nakadi asawan, asaan ka na matuloy nga aga-abroad na makapagturpos kan.
Amok amaragsakan kayo itinanggagyo, auntie. Wen, pudno. Diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ay, iso ti amin ko. Kasla diyak kabaulan ajak makita iti agmalom. Palagiplaang dahitoy, iha. Saan mo nga ipaay amin a panagayat mo ka ni Adrian? Agibati ka iti para iti bagim. Ta saan mo nga ammo no anya dagiti mabalin a mapasamak? Patsyak nga agpadpada kami iti marikrik na ka ni Adrian, auntie. Amok, di naktupulos lukwan. Nalpasan ti bakasyon, kat maragsa ka na. Ngamin, graduating tayon. Wen nga rod, nagpartak ti aldaw. Saan ang mapupuutan? Wen nga rod, kat anyang matiplanom inton makagraduar tayo, agkasar kayo ka din kini Adrian? No siyak ti masurot. Kayat ko Anya? Angam saan mat nga rod ang mabalin asi siyak ti agdesisyon. Siyempre, urayak no anya ti ibagan ni Adrian. Kumusta kayong matan ka ni Adrian, iha? Okay kami mat, auntie. Ngam, itatadandani kami agradwar. Busy ti tunggal may sakada kami. Manmanon ngagkita kami. Angam, okay la kanyak. Tinapatag, makagradwar kaming agpadpada. Katuan nasken a makagraduar kayo, ta para matlaeng iti masakbayan yo. Ay, pasensyakan. No itala ang anapatgak tikid daw mo nga agkita tamanan. Ada kahit kung ipagakan ka, Rain. Iswaan, nakipagkita akin ka. Anya dayta? Siguro, may papan iti planom para iti umadanin a graduation. Saan? Sapay la kumatamawatan na ka. Pakawanan na ko, Ngem kahit kung ti makiwin naswaskan ka. Anya? Iti anya aga po. Ada ka ti basol ko. Awan. Siyak ti nagbasol. Anya ti kayak mo asawan. Adan sa baling ay ayatak. Anya? Kasta lang kalakanakan ka ti panangisukat mo kanyak. Pakawanan na ko, Rain. No ti kunam. Kat nalakalang aklunak ti amin. Nagbindot ka, Adrian. Saan kanto ang mapakawan? Itikas dingay naramid mo kanyak. Unay matan tigasat mo, iha. Kaslaawanan serbi ti biyag ko, auntie. Apay akas ti tigasat ko. Awan ti amo kabasol ko. Nga mapay akas ti tinagbanagak. Amom, iha. Dayta tiga po asa anak kon anak ki asawa. Agpada ta. Alinuh ko ti lalaki. Iso anak ko nakidikan ka asaan mo nga ipaay ti amin a panagayat mo. Tas ikalaon ti ka sino bilang. Auntie, nagsakit. Katap no malipatak ni Adrian. Patuluyak ti agabroad, auntie. Panagkunakat dayta ti kasayaatan nga aramidam. Kat no dumtang tumanan ti panawan, makasara ka iti lalaki nga ayatam. Siyakto ti kang lunaan amaragsakan, kaanakan. Kat sanak atultuladan, nagbakbakat abalasa. Iti agdama, adak ita dito'y abroad, Mr. Lonely. Kat may sada ito'y programa yo aliwliwak. Gapu taaging gaita, awan pa'y boyfriend ko. To'y pagayam mo, Rain.
Agyaman nakpagayam rain iti daytoy apakasaritaam ket timakunak saan mo arekpan ti pusom itinagan ni ayat. Tungpalam ti balakad ni antim gapo tanarigat ti agbaket nga agmaymaysa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Rain iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paglay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.